Hey, voi in hi kan duty le a stop animal check gate ti hian ni to maya zone ni sanitation point number 2 thanks hi kan gate hi sanitation point number 2 ti hin ron manga visilam ten hei hi zone nuam ka om chunga signboard ming cherna na ka siam ve ani ya brick remin ti hian tia chuanin henglai fencing hi zolnum office kalua security office kalua chunga fencing hi ka siam ve ani boka hi chuan hi fencing hi sang ni le sompariat kum nita in ka hria ka siam kum kha ni a gate hi pungura te lo siam ni a chuanin hei po hi fencing hi sang ni so signboard po hi sang ni sompariat nita in ka hria hei ta hianin animal check gate ti hi ka hawa kan siam tek bok ani a check gate hi reflector te kan manga tin pipe kan ran ti te pipe te po hi kan lei chop ke kan welding a an ban te kan phuna so pipe motor in lo sut pal po a mi in te buak lo na veng tu ti te an siama so ta sonin bia ka te bia ka pani an rong kal ti hianin animal check gate a duty thin ani a chuan hei hi kan state vet dispensary zone kam animal check post ni a he ta hian ole helai hianin kan check post zo ka chu ta tu na hian kan check post a hian hei kangwal vanal zona FC player returnee hi check gate a duty meka takin ni hian veng boka chuan hei hi kan chuan ve em mai chu her sekung moi du tuk mai lian tak mai ading lur maya sen fut me he par lai chuanin jik no lai ti mai la ku vakung ai po la sang to ni alian khop maya chuan hei kan office kiang maya ni a chuanin he ta hian hi video quarter ani a lui to a ma se tu na chuan VFA focus VFA kan nau sakten lu a chuanin hei khu focus VFA tho zar han lu a khu doctor te na kan om ho lai chang kan lu thin khania ai hi lui ve to khop me 1972 tum ami ani a chuan hian han ti zelila he ta hen thing te hi hei kan ek khol tre umaya chuanin hei hi tuna ka quarter lu mek chu ani pokani chuan hei hi kan bu zem ani ya bu hi kuming hian bu phurza som kwa le pathum kan nei kan ti ve a han ha pui ve viawani he ta hian ti hian kan la da nok ve ri khop maya hei hi kan bu zem chu ani a chuan tok lo khang